أمبنا أولني باب كما أن بيولو لا نفلا باب الاستهباب الدعاء في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: الدعوة المظلوم، والدعوة المسافر، والدعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tenensuye hijriya bakele ani kemenani ani binani saharu jumadal akhiri minye hijra sankalo worona bisunyo mugani sabanai miladi nasarau ka jate bafula ani mugani saba sankalo folo bisunyo tan worona mbe bako jikono ni golofula masjid salamu kono darasube imamu Nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadu salihin babu istihbabu du'a'u fi safar. Ninye bonda minye ko akanunendo nibe tamala ika du'a'u ke istihbabu du'a'u fi safar. المسافر تامدن يجوني هو الذي فارق وطنه مؤمن يكشف يربلا فإنه يكون مسافرا حتى يرجع إليه. أبو فودما كتامد فوق سجين إسدكنا. دعوة المسافر دعوة محتاج في القالب. تامد إنك الدعوة كاچايا أحتاجلين دو. والإنسان إذا أحتاج ودع ربه أو سكا انستجاب له. هذا ما دينفنا ني إحتاجرا ني تيجي على وله أكتل على بيجابي. لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة المحتاج. بس على مغوها تجيله ala baka duwawu jaabi mogo min ye haaju tigi ala baka duwawu jaabi aksara min mustajabu du'a'u khairuhuma. mogo haaju tigi ani mogo hatagile ala be nunun ka duwawu jaabi ka teme ufula tanawuka. aman yajibu limudtar ija da'ahu wa yaksufu suwa. ala ko yala mogo juman be mogo hatagilen ka duwawu jaabi ka kojugu takabwaka o ya ala de wala ayya bi hurata ka hadisanati wan nabi hurairah radiyallahu anhu kadisa min abi hurairah malaka je kabwama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu dawati mustajabatu. kiren ko duwawu sababe ko ala bulu jaabi. duwawu sababe alabu jabi la sakka fihinna ko shikata la fana shikatu jabilila. duwawu sababe alabu jabi shikatu jabilila fana. folo dawatul majlun
mogo tonyale aka danga ni ye mogo tonyo na yi danga shikatala aka danga abi mina na ma yada misali la ni mogo min yi tonyo ayi ka nafolo minila ube ka juru tumbala abanna kasara ube ayadari ka ki bugo ube ayadari ka ki korofo ube ayin nani gerew ni baru yoro wula muhimmu na yi tonyo koni fa in da'wata Allah alayhi na yi ala wele ika astajaba Allah du'aahu ala baka du'awu aba jabi kade hatta walau kana majluman kafiran iye mogo min tonyo le harin na ya soro kafiri dero mogo tonyo le ya tonyo harin na ya soro kafiri dero harin na ya soro fasiki do harin na ya soro fajiri do aka kafiriya aka fajiriya aka fashiqiya aka la suso abani alace alate kafiri ka duwawu jabi danga jabi ate junubuto ka danga jabi ko junubuto in kada yede me ala ba ka danga jabi ni tilela de tilenya parce que ala tilelende do ate mogo shi hakke lata mogo nofe aba ka duwawu jabi ni tilenya de har na tigi mande alai odi ato hadisa dola ciden ko da'watul majlum mustajabatu wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi ciden ko mogo tonyolen ka danga ko ala ba jabire har na kera fajire aka fajira ba yere me ya tonyali minke ayi dangali minke aka dangai ala ba jabide abimina odi ato ciden yere ko muajibun jabalima tumami aya ci kata yemani hadisa laba akum muajuma iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal majlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab tuma mi cire nyin maju nyamare hadisa laba ko yemanin ka waka jakka mina ka shetigula ka du ka fantamma aw akum muajum bi baga bima be kankari daye ikana jakka mina kan na furu nyuma ikanu lu mina jakka yede parce que jakka mina na fulo munu nye bagala mawde ni be jakka mina mi bagawu ni mi mani ote mina sanfe tate mina chamanche tade be mina ikanu kan na fulo nyuma mina de nuyu kan na fulo mina nyuma mina wula ko jakka iyu tonyo de ewa nuyu danga ukadangale hijabu tani ala chere ukadanga bi mina de donc hada maden ka sira mogo tonyo len ka dangalima hijabu tani ala chekoy akera kafira akera fajira akera fashiqi o fashiqa ni kafira ba yere de kam me ala ba ka duwawu jabini tilenyai aka duwawu bi so aka danga bi so fona yere dante menade eye aywa yada hakke min kala ye tonyoli hakke min kana na le fana ye dangali ke ila dangali min fana temena o hakke ka ala to jaba fana ye ala to jabi ale fana ye me ika tonyali hakke dangali na ya kika ala ba jabi ni nyefolo fulanna wa da'watil musafiri ani tamadenka duwawu tamade na be tamade nyala na ye duwawu minke ala ba ka duwawu mina mana misali la ni tamade nye duwawu ke kala delin ko ala ka tama noyaye ube ala ka deme anu wada nyogonawu akatama kononana ala ba ka duwawu jabi masamin kortalen fa inna allaha yustajabu lahu ala ba ka duwawu jabi ولهذا ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء نند قصة كاكا هذا مدني نيبي تاما كونو إيكا نتام ترديكا فرصة سرو إيكا تاما إنا إيكا على الدلي وإن كان سفر تاءة كسفر أمرا أو هج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء بنا يا سريكا تاما يبطو يري تاما دي mana ka tama ibe alumura de la ube ka tama ibe hiju de la ika duwawu jabili be jidi o de la katimi hari tama to ka fana donc ni nye fulan nay tama de aka duwawu abe jabi donc ni be tama de nyala duwawu ki yere ala bi de me chogomi ala be sira no ye chogomi asali sa sabanna dawatul walidun
dawatul walidi ala waladihi min ye bangebaga ka duwawu a ka denka bangebaga ka duwawu donc abe wa dawatul walidi ala waladihi sabana bangebaga ka duwawu a denka bangebaga ka danga a denka ay bena bangebaga ka danga a denka donc bangebaga ka danga a denka ube bangebaga ka duwawu denka be famfula beta na ko dawatul walidi ala waladihi afaralaka ya yoro dola bafo doro dawatul walidi obeiri waye dola donc dawatul walidi o ye mutlaqai na ko dawatu al walidi ala waladihi irwaye min fuleni nye bangebaga ka danga a denka bangebaga ka danga a denka laba jabi irwaye min nana na yake mutlaqa dawatul walid o be fulay mbeta ni bangebaga ka duwawu ke a denye ni bangebaga ye duwawu ka denye abe duwawu ke ni denye ni munye wala hinna nemali ni hinnali abe duwawu ka ye warahimuna yarhamuhumullahu azza wa jalla ala fana ko mogo munun be hinna mogo munun be nemali ke ala fana bu nema donc bangebaga ka duwawu a denye ni duwa denye barawu ke bangebaga we dawu denya ni duwawu denya barawu ke na bangebaga ye duwawu ka ye ala ba bangebaga ka duwawu mina denye kele fulana na ye duwawu ka danga ko ni bangebaga ya ka den danga abamina akacha ni bangebaga ko ni bina dimi yoro ka dabo den dangali koro iba soro denye danga ko deke ni bangebaga ba den danga yoro iba soro denye danga ko ke donc ni ye danga ko ke ni bangebaga yi danga imbimina aka danga imbe jabika mais ni bangebaga min fana ye danga ke a denka ema danga ko ke danga timina ola mais ni danga ko ke ayi danga imbimina donc cire sallallahu alaihi wasallam ako nin duwawu saba nin danga saba nin duwawu saba ko alabu jabi donc hadisan yi sahidu ye munye tama denta ewa nin bangebaga min fulo ni nya musomana chema bededo ni bangebaga chema na ye duwawu de ki ye duwawu ko ke ye duwawu ki ya ka duwawu be jabi alaba ka duwawu jabi ka i bangebaga chema ni ye danga kedo kala danga ko kala na yi danga ka danga bimina i bangebaga musoma bo chogola ni ye duwawu de nya ke baraka e bara min ni duwawu kaka na ye duwawu ki ye aka duwawu be jabi ye ni ye danga ko fana de kala na yi danga aka danga bimina me cire sallallahu alaihi wasallam bangebaga aye kankari dawuye hadisa dola akwa kana duwawu ka awire ka akana duwawu ka kan nafuluka akana duwawu ka ka deunga mana kana ka ayire danga akana ka nafulu danga akana ka deun danga ni dangali ni duwawu jabi wakati bebe ni alabi ka danga injabi ni be halaki parce hada mari ni yire kun dangala danga injabi ka be halaki ni kan nafulu dangala danga injabi kan nafulu ka halakira jon halakira tora be jon soro a tora be se edema ni den langa fana cinyana a tora be labaka se jomma donc hada maden ki yire korosi dangama mais ni mo minye danga ko ke ila ni ya danga desira ka sabala koro ya danga ayeto nyali hakke min kila yo danga kala danga ba mina mais ni fana ya dala dangala o tamina de باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح باب ما يدعو به إذا خاف الناس أو غيرهم هذا ما ديبي دعو منك نسرنا مغونye ube nisrana fenwerenya mogotana nisrana fendoye ikanga dعو minke hada maden kan sira
ote tawakkulu ni tawhid wule siranya e cogo ya fulade qawfu sir ni siranya o sirana sugo de fulanka fo yayi masala eka isira waliju do be jamana werela eka sira ko walijun kana tora she ema ube kaburu kono eka sira konin su min fule niman ninka be se ka tora lasima uba fo ninde ma qawfu sir ni siranya ye mushrikiya de alaw ya fo ni siranya fala taqafuhum wa khafuni ala ya fo ni siranya de ka kana shiru nyere aye siranya ala denye uba fo ninde ma qawfu sir siranya min beke sababu ye ni be ala ka wajibi toye ube ka ala ka dina toye o siranya ya mushrikiya de me siranya sogunya fulana uba fo qawfu tabi'i hada madenya alay hada madenye siranya minda ni be sira waranye ibe sira sanye ibe sira jugunye ibe sira faga bagaye uba fo ni ma qawfu tabi'i jalagite mo kan siranya la donc ala kambe e waciden kambe muallifu kambe o siranya de nan yorola hada madenya alay hada madenda na kasiranya mindo diskun kono ni sirana mo gonye ube ni siranya mo tanaye ikanka mufo والنبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعنا أبا موسى الأشعري ملك جيك وما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتير كسين نيما بكا كان إجا قاف قوما تيدن تنكر ناشرنا مغمونيه قال تيدن بافو اللهم إنا نجعلك في نهورهم أبا فنتك على nyike ugonon kono mana kuma la nyine munye ala ikado nuche ikunyoni kabonka ikado nuche kunyoni kabonka wanauzu bika min sururihim mbitanga nyini fana ikinkishin utoroma ni hadisa Abu Dauda yabu wa Nasai bi sinadin sahihi hadisa Abu Dauda ni hadisa imbwani Nasai ni sanadu mi na sahalendo donc nimbe tama denya la ube hari tama denya te ini mugo do bake kabbe me depuis atigina ta ye kana yima chogomi isirana ube ini jamakulu do ba fe kabbe uyu na to ye chogomi uyu yella hala mina isiranu nye ni ndo ufo ibe tamalo ite tamalo ni sirana mugo nye jamakulu do mugo kelendo kwa bena tora shima ube daba do wa ube fenyana ma wore do ni sirana minye doro ni ndo ufo Allahumma inna naj'alaka fi nuhurihim ala ne e ala bili unyefe ni bila unyefe ikunyone kabonka wana wujubika min sururihim ukintanga kabu utoroma cire nyere sallallahu alaihi wasallam nani mugoba be ube na asirana mugo nye doro be nin do ufo donc ni be tama denyala ni mugo groupe do ba ke kabbe ube ni mugo do benna ube ini damfin do benna isirana nye doro ibe nin do ufo باب ما يقول إذا نزل منزلا عن خولة بنت حاكم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. babu ma yaqulu iza nazala manjila ni nyebonda tamade ni be tamade nyala ni jigira jigiyorola imma ibe tamala ina na yoro dola ba fo ka jigi o yorola ki ka darakadu ube ina na yoro dola ba fe ka jigiye ki ka telefona do ube ki ka sure fona do ube ina na jigi yoro dola ba fe ka shi ni yorola ube ina na jigi yoro dola iba fe ka telemina ni yorola donc yi kanka do min fo ew nimbo kono fana hari ka sokura mi de ni ya dila ni yele mana kono idonna kono abebe woni la ni koni jigina yoro la mba fe kala fe ni yoro la ka wuli ube mba fe ka dumuni de ke ka wuli ube mba fe ka tile filamina ya de ube mba fe ka shiya de yi kanka do min fo anni khawlata binti hakim radiyallahu anha قد سمعنا قولة بنت حكيم ملك جيك أبوما مسودة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كو عليا مچيدم بافو من نزل منزلا چيدم كو نمغو من جيغنا جيغ يرولا أبي نمغو من دون نسو دو كنو أبو فلا بيتا
qala a'udhu bi kalimati llahi tammati ni ko nyetanga nyini ni alaka kuma wuye alaka kuma munun dafalendo mi sharri ma khalaqa ala kin tanga kin kisi danfen jugu ni ala yarda akin kisu toroma kiden ko ni jigina jigi yorola ubi donar sodo kono ni yenin do fo lam yadurruhu shay'u hatta yartahila min manjilihi jalika foyti toro fo kati wuli ka bo yorola akera kungo kono da yero i jigina ko be dumuni kedewa ube i jigina ko be shiyere ube i jigina ko be tilede minayo i jigina yoro me kono yenin do fo ni dusukun kala she ni alay do njabi bolo fo kati wuli ka bo o yorola foyti saki toro ni hadisa muslimu hadisa yumbo donc ni nya irana ko ala be kuma nako kalimati llahi tammati abe alaka kuma tasmalu kalimatuhu alkauniyya wa kalimatuhu shar'iyya alaka kuma mununye kauniyya nimbata alaka kuma minye shar'iyya nimbata kauniyya munye inma amruhu ya arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun niye kauniyya de ni ala ya la nyini min kake ko min kake abafo ko masina makke obeke ke obeke alaka kuma min fule ninye abe ko mi yettanga nyini ninye oba kono alaka kuma min fule ninye na ba fe ko min kake na beke na ba fo mo o ko masina makke abeke abe ko mi yettanga nyini ni okumai obe do kono oba fo ninde makawniya kalimatihi alkawniyya fayahmika Allahu ta'ala bi kalimatihi alkawniyya ni atanga nyini ni alaka kuma ya aka kuma min be feun kete ko feun be ke fenyena aka kuma min ni tanga nyini no ye ala billah fasa wa yudafi anka ma yadurruka ija qulta hajal kalam ni yen kuma fo a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ala bin nyoni ni feun feun bi toro ala ba nyoni kaboyka wa kadhalika kalimatu llahi shar'iyya abo chogo de la ni yetanga ni alaka kelema ya ka kelema mununye shar'iyya fanaye ni ala iya ala tanga ni nuye ala bikisinu sababu wa hiya alwahy kalimatu shar'iyya munye wahu wa fiha wiqayatu min kulli su'i wa sharr alaka kuma mununye wahu nye abeke sababu ka hada maden tanga ko juguni kollan kolombema wiqayatu min sharri qabla nujulihi alaka kalimatu sarayya ye wa munun ce de ma kalimatu sarayya abe hada maden tanga balawu masani bala ko jugu masana ka jigika wala hu bada nujulihi har ni balawu jigini ka fana alaka kalima munun ye sarayya ube se ka alaka balawu takaboyka amma qabla nujulihi waqad sabatani nabi sallallahu alaihi wasallam sani balawu kisro ni alaka kalima fo kalimatu sarayya ni ala bitango doye munye chire ako man qara ayatal kurusi fi laylati lam yanzilu alayhi min allahi hafija la yaqrabuhu shaytan hatta yusbiha chiden ko sufela la ni mugo min ni bedda ako ni ayatul kursi kala ko ite wuli be ala katangan koro fo kata duguje ko shaytan te shaka girila wala alaka kelima min fulenye kelimati shar'iyya yala ayitanga wa ko juguma sana ka jiguba mitanga ayitanga kiren ko ni be da ayatul kursi niya kala ite wuli be alaka tanga kono fokata dugu je shetani te shiga girila wama bada nujul sar men ni ko jugu jigina ikafana alaka kelimatu shar'iyya ko jugu nyire balawuni fitina ni ko jugu jiginen ko fe ika ni yetanga nyini nuye ko kala abe ko jugu mule ka boy ko delay munye cire sallallahu alaihi wasallam asabatira cire bolana nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-fatihatan ija qara biha lil marid aw ala lil ladiq fa innahu yuntafau biha asabatira cire bolo ako suratul fatiha ni ya kala bana bagatoka ube fe mo min ni fe ndo ya ki fe bagala ma do ya ki komi bunteni ube sa ni fatiha kalaka ciden ko abeke sababu ye tora min batigi ka fatiha kalali ba wuli o sabatira ciden ka sey babolo abasidul qudri ana ka jama ciden nyuci kata jahadu dola ci dola unana dugu dola wuro udono dugu yin kono kanyini dugu mogo fe uku bismillah
ukase ka siw fe dugumogo banna ku bismillah uku to bismillah aba sayyidul qudrina ka jama bora utara jigi dugu kofe bora dugu kono utara jigi dugu kofe lana sufelala ala yake o dugu in dugu tigi nyere kifendo yake doni kabaw dona fo sa do ko bunteni aya soko ewa baga kala fana baga ngulila nofe tuma min ni fenya ki sufelala baga wulila fe ka baga juguya ka fana teska har wuli uye fura sugu be kala o ma fenya ewa doko duna munun nana jigan kan nan banna ku bismillah utara jigi dugu in ko felala ante ta ulo fana fe la alla anna furakari kala soro ulo fana bolo yewa uye dugu tigita utara naye aba seydul qudrina ka jama aw ukon ninye aw ka dugu tigide ki fendo de yaki sa yaki ube iriway do ba fo bunteni ya soko baga jugu yaraka an koni ye fura sugu be kan desara yala fura kala ba wulawa aba seydul qudri ko akon ne be sheka furake men take fude parce que anna na jiga auka ka kam bismillah de anka hakke bauka abban na kodi ne fana take fu uko bastala aya soro ba groupe do bu bolo uko ekay ka furaka le ka furake ba groupe mun fule ne amba tila ambe tilance di aw ma nyere be toni tilance aba seydul qudri ay suratul fatiha kala cheka suratul fatiha be bayurumi bagam bora chena tarabasura ka yire soro komi ni nyame ni awa garamba la naka garantigela aba yire soro chuguma kera komi fentala ya annahu baraha lahu akali hala ewa akene yara akera komi femma soro ala wayo fo inna alqur'anu sifa qur'ana yafurade وداتو علاكو يا أيها الناس قد جاتكم موجة من ربكم علاكو هذا مدون أكو واجلنا نوم كباتي علافوين وشفاء لما في صدور أني قرآن يفرد بنا منون بدسكم كنو دسكم بنا فرد يقرآن وهدى ورحمة للمؤمنين قرآن كندا دي قرآن نيمة دي مؤمنين donc قرآن ka fura min fulen ni qur'ana be dusukum bana furake qur'ana be fari kolo kene mana bana fana furake dusukum bana yemunye mushrikiyan munafiqiyan hasiriyan besen koneyan qur'ana be nunu furake ka bo dusukum kono awa fari kolo bana fana qur'ana ba furake komi abasede qudriye fatiha kala ninka ni akene yara chogomi donc wala abe komi yettanga nyini ni ko auzi bi kalimati la tammati min sharri ma khalaq abe komi yettanga nyini ni alaka kuma ye kalimatul kauniyya wa kalimatihi shar'iyya abe komi alaka kalima minye kauniyya ni ko feumbe kenaye ye ala tanga nyini noye abe komi alaka kalima munun fana ye wahawye ni qur'ana ayawye ani qur'ana ka duwu ye ala tanga nyini nuye ni jigina yoromi ye ala tanga nyini ni nununye ala billa fasanu ye ka kojugu nyoni kaboika وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من شر الأسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كرس من عبد الله بن عمر ملك جكبو فلا بما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سافر كوتشيدن تنكر ناتا منا فأقبل الليل نسو يسيرا سوبا في كدو قال تشيدن بافو يا أرض أبافو دكو كولو ربي وربك الله
ne tigi ani dugukolo tigi ala de don a'udhu billahi min sharriki mbe tanga ñinini ala ya akin kisi e dugukolo in toroma wa sharri ma fiki ani fengo fembe dugukolo in kono toro ala kin kisama wa sharri ma khuliqa fiki ani fengo fendara e dugukolo inna wa sharri ma yadibu alayki ani fengo fembe tama ika a'udhu billahi min sharri asadi mbe tanga ñinini ala ya kin kisi waraw toroma wa aswadi ani hadamade shakhs ani hadamaden tora wa min al-hayyati wal anqarab be ala tanganyina kin kisi sawu toroma ni buntenu o min sakinil baladi ani dugukolo sigi bagaw jinaw ani fenyana dugukolo sigi ba ye jume jinaw o min walidi o ma walada ani bange baga ana dew ko ni bange baga na dew ibulisa ani shaytanu kin kisi toroma hadisa abu dauda yabo minni hadisa sanadu la fulendo باب الاستهباب التعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نحمته من سفره فليعجل إلى أهله متفق عليه. باب استهباب تعجيل المسافر رجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. كن نيبوندا akanu nendo tama de ni tamara kata yoromi koy ka teleya ka sagi kanay ka dembaya ma ni kam makonyana ne tamara haju min kama ni ka haju nyana bora sagi kani ka dembaya ma jonna parce que hadama de ni be ka dembaya kono ede yi ka dembaya ka gennike lay o ka gennike lay ede gennike la ni be ka gennike feun chela umma ko bula u hatakile bula ibu bula sira ibu nyamaria ibu la dunia u hatakile bula feun do be se kake dembaya la ika gennike feun na ni yere be ibe se ka nyanabo ku koloshi ko nyanabo ku bila sira menite edu ko do be tinya ko fe jogo be tinya ko fe la halaw do be ko fe mu manka ke wala wadi ato ciden ko ni haju nani mai tamara itara haju min kama tama yoro la no banna sage kanai ka demba ya majonna aya hadisan nati anna bi hurairah radhiyallahu anhu kadi samna bi hurairah malaka je kabwama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ko alaka cide kisini nema baka alaka tanu anaka kishi baka akwa safaru qit'atu min al-azab ko tama ko tige dode do na tigera ka bolla jabala me akalla jaba yoro jumanka farikolo tama ye tige do na tigera ka bolla jabala na la jaba be hada maden ka farikolo ka parce que hada maden ni be tama denyala farikolo be segede odi ato do tama konona na be sege Allah ala be yelema farikolo na fi ubi ana fasa atora be farikolo ka kuma mana folo mogo ka tama cogo tumbe la halamina wakati munun temena tama tumbe ke nyame ude ka ani be waso ani fali don yere utumbe tama uke ushendela duguni dugu jamani ni jamana ukatama nene wakati osugo la ibe nyame ka ibe so ka ibe fali ka ibe shenna nene bidde ku kosobe tilema fila wakati fana tile bidde ku kosobe samaya wakati fana wakati dola sanji dobe se ki soro yoro dola ibe toro sora la kosobe wala folo tama tuntun atunka gele akalla jaba be fari koloka wakati akalla jaba be fari koloka donc ode ya to ciden ko qati atum min al azab abdul karim quderi ayenni nyona fo bure semunu yemin fo ya ko kuma mana tama munun temina ka koro gele ya tumbe o tama wala kosobe hada madenka amir kanu ko dere ko sisa ako mo follow ako ulu farikolo segelen tundo me o kaddu sukul la filen tundo follow mo farikolo segelen tundo me dusukul la filen do
wodi ato ko chaman tumbe ku ulula ko chama ni ibn khaymul laje aye aka kitabu jadil maadi fi hadi khair libari aye kitabu wallahi ka to tama denya de la aye kitabu wallahi ka to tama denya de la folo mo ka tama far kolo segelen fulede mi wulud sukul la fi alen tundo sukun sabatile ne an laba mo an sisa mo dusukun la fiera far kolo la fiera de ne an dusukun de segelendo an dusukun segelendo ni akwa misale jumesa ako mo fule abio konona abe kilimu isigilendo illa fi ale abe kilimu de bi kafana mais ni avion jigina yorome hari naye ere kelende ke sampe ube 30 minutes ni avion jigina bebe korto daka yelede kasura kan sigilendo kilimu bauka ni avion jora dro a jigina dro bebe korto daka yele fo dala be nyogon tinti kasoro folo mo tumbe aw yenin tama minke ewa militi saba eri kere ulu tumbe o tama ke kalowde kono tile damado kalo kono kungo kono nawla tile bu gosi tinye bu gosi fembu gosi me hakili sigilendo dusukula fi alendo korto ni fente me sisa harama de fule par kolo la fi alendo mian dusukum be segelendo donc folo tama ewa ciden ko tama tigera kabol la jabare la parce que tora be fare koloka wo hari sisa bon ni hari tama no yara tama koni tenya ni segendo tala tama konite ni segendo tala fari koloka wodi ato ciden ko ako tama tigera kabo la jabadela yemuna ahadukum ta'amahu tama ba aw dola kelem bali ikadumunila ni ebi kadukono isigilen bi kadukono ibe dumuni sugu munun tobi ku dun ni be tama lito soro sure fana dore be dila o kama no sure fana nyere banay bolo ibena be dumuni doma yoro dola ibe dumuni dodu yoro dola isaguna dumuni te donc tama be ke sababu ini dumuni faso min kaka ka dun tama bi bali ola wasarabahu tama bi bali ikaminila parce que hada madon do fana fule ni be tama denyala ni ba fe katama tama mbi sugula ado hari ka sure fana dun ni ba fe kasoli katama de ado hari ka dumuni ke sufe ute sala parce que nun sugula lendo nu katama hakilu ni nun sugula lendo ni tama ababala te se ka dumuni ka do yere aka hakili ni anni sugula ni ka tama ababala do hari ka mi a to nyuma na te se ka ke wa nawma hu tama ba abwali akasinu wala mo min ni tama ba ka hakili la a chaman be na be solide mu be abetani sufela rate se ka sinu wado tamayin sugula tamayin hammi min bala ani a hakili be tama mini na sugula leno tama minye atese ka hari sunugo ado wada to ciden ko faija kada ahadukum nahamatahum na dola kil nahamatahum min safarihi na dola kil ni kam makon yanabo ikatamala fal ya ajil ila ahlihi ikateliya ikasagi kana ikadembayama باب الاستحباب القدوم على أهله نهارا وكراهية في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. متفق عليه. أمبورا حديثا منا كافوني itamara ni kama konya na buraisha gira chide nyere ya te sebo dola minye Malik ibn Huwairis alena ka jama wulila katam Madina muga nyogona utara dina de nyanyi ni chide mfe puru ka dina nyado kasagi kona kwa demba yamu donc utale chide mfe Madina chide mba fe abake ku lakala me chide nana dola chide mbe koroshilike kosobe abe hinna fana aya do grupu ina ka fo jama min fule kana ya de kana ka dina nyanyini kana kalanke uka demba ya nyana fi yumina uka demba ya nyana fi yumina tume chide nyo yo odo ula
ciiden ko arji'u ila ahlikum wa aqimu fihim wa addabuhum wa allimuhum ciiden ñaado ka dembaya ñana fiyu mina awa ako sisa aye min kala ni ye wasa kyaw bolo ayeta aka dembaya la na sera aka dembaya la aka shiga aka dembaya la ye aka dembaya ladabu aku lakala aw fana ye munun kala ya kata ka dembaya aku ladabu aku lakala aye sagi kata parce que ya do ka dembaya ñana fiyu mina donc ora wode ya to ni tamare tara yoro lay tara haju dora ni kak makko ñana bora sagi jonnay kanay ka dembaya la parce que dembaya ka ñana fi be e yere mina iba sur e fana ñana fi bi ka dembaya la donc wi sagi jonna o ko fe cheikh imamuna nawawi rahimahullah ko babu istihbabul qudum ala ahlihi nahara ko akanunendo ko ni be bo tama yoro la ikana ika dembaya la ikani ka dugula tile de kono tile wa karihatuhu fi layli li ghairi hajati ikana do ika dembaya ka ka bo tama yoro la ha sufela la ni hajute sufela ni hajute bon min fule nenye ka fo ni be bo tama yoro la na ika dugu kono na ika do ika dembaya la tile de la imma anake sogoma wala ha wakati ika do ube wala wala salis tile ka bi ika do ika dembaya la me kana do ika dembaya ka sufela la ni hajute me ni abena hadisa wala ni tama min janyana de e tama na tama in français janyana ni ba fe kasagi kana do kanana ka do ika dembaya ka sufela la do tile fela de la bon ni tama janyana fana kana do ka sufela la sarati fula bala bon sarati folo ni hajute kana do ka sufela la min ni hajude ni darure nana ne nana comme e bora tamayro la i banana tamayina e nana ewa sufela de la dugu kofela la ite se ka si dugu kofela la foni dugu jera i ka do bi degu i banalende nana ni nye haju be se ka do sufe kele ube fulana na ya suru yi ka demba ya la dunia na ya suru yi la dunia ewa mbena bide na ya suru foru ye ni nana hari sufe be douka mana ikana douka ni hajute ni hajude do sufela la fentika kele na ye la dunia fana douka sufela la fentika ni tama français majanya tile kele le tile fula yake tamayro la ibese ka douka sufela la hari ni matile fela kono akeran joliye nini ha saba donc ane hadisan nate anni jabir radhiyallahu anhu kadisa min jabir malaka je kabwama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka cide kisini alaka tanu anaka kisiba ka ko ija tala ahadukum alqaybata masaba de fois aye kelen soroyen na dora kelen ka e watama janyana tala ha ni français janyana ni ka dembanya ni tu ika tungaranke ya ani ka yogabuyun ni ajanyana ika dembaya ka mana tama janyana e ka tama ye français jande ke ni yo ke tama min kera o chogode la fala yatruqanna ahlahu layla kanana ika dembaya masufela la kanana ka demba turuga yede sufe nali kanale sufe kanana sufela la ika dembaya la ni ka tamara tama français janyana ni be sagi kanana ka doi ka dembaya ka sufela la wa fi riwayati anana na togo dola anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa rajulun ahlahu layla ko cide nya balilike ko ce ikanado ikanana ike dembaya ma ka bota mala sufela la muntafaqu alayhi wa an muslim benna hadisaina min ni hadisain sababu nati aye sababu nati sababu ye munye cide na te harisa do na yoro na togo dola bon e tama jamminke kana dola sufela la ka chwaka pour alla dunia ube ewa shi ewa dugu da ewa kofe stile fala ibedo ube ka la dunia akasheka akum penye ha ka yere mashirinye kana chwaka akibaria ka yere masirinye akasheka kumpenye ubaka akundigi ka akundila ka yere dila ani fana minye akabara kurushi aba haketo ubena hadisa ubena sarahula minye bara kurushi akasheka ululabe ikana tasro chogo dola mimmanka وعن أنس رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية متفق عليه. وأن أنس رضي الله عنه كارث من أنس ملك جيكب وما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ألك تشيدن تنكرا لا يطرق أهله الليلة كو تشيدن تنا قدم بيلا نابوي بوتاميرو لا سوفلا وكان يأتيهم قدوة تشيدن تنبنا أمة تلكم فلولا مانا ولا هوغتين أو أشياء وبي ولا فلا ni ciren kuni be botama yorola abedo akademba yaka bena akademba yala sogoma de ube ulafe muntafa alay wari muslim ganna hadisanna aturuqun almuji'u fi al-layl nali sufilala ni mbonda fulani mfulenye anna li insana idha khaba la ahlihi ni nyaayira na konni hada madenyu agura ni bore kademba yala wa talat ghaibatuhu ibole kademba yala ajanyana فلا يتركهم الليلة أي لا يأتيهم في الليل إكنا نوم صوفي إلا لحاجة كله فحاج أو إيلان وبيول الدنيا الحاجة مثلا أن يحصل عليهم في سفر مسقط لو أن تجري إلى الصباح مثلا haju ye munye e katama degunyi soro ikatama la ina na sufela la dugu kofela la degunyi soro ikatama la ni ko ikashi dugu kofela la sogoma ikado obe tora la shima idegulendo ninye haju ye masala misalila fa hajihi hajatun yaqdum alaihim fi al-layl wala haraja ninye haju de wala ibedo ikademba yakani na sufela la junubutika wakadhalika aida إذا كان قد أعلمهم قال أنه سيقدم عليهم الليلة فلانية فلا باس أن يقدم عليهم الليلة فلانا نيولا الدنيا أي أفوك الدنيا أو يكون نسوينا بنا نينا أنا أسوينا يا سوريو كباريا إبسك الدويكا أما إذا كان قد تال الغيبة فإنه لا يتركهم الليلة مني أياسر تاما فرنشي جانيانا نينكو فلا دولا كلنتي حاجوتي إمو لا دنيا كانت دو أكسوفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم allala ذلك فقال parce que تشيدني سببو فولا كانت دو يكا دمبا يكا سوفلا أي سببو فو لي لكي تمسيت ساعة وتستهد المقيبات نينكوري مونye ko ciden ko kana do ka sufela la abila tilefela ikado ko puru donc newa nogonni kunyaga sa minyu soro e kofe aka kunyaga sa abaka kumpenye ka dila kanye kunyaga salimi nyaso e asorale ika muso soro ari kofe na ya do ina na ishira dugu kofe sogoma ibedo sani dugu kajaba labbe kunyaga sa mimbala aba kumpenye ube aba kundigi kanye kamasirinye o fulana minye eye tama jayinke sani kana barakuru shimunum borala abudi kayre labbe balmo ni ya irana muso wakati be muso nyuma ye munye muso wakati be amba foya muso wakati be masirlende kasoro ichenya akro ora to chirenye tumbe muso nyuma fo ko ija nadareta ilehi sarratuka muso nyuma tumami chiren tumba mankutufo aya mankutufo loke munye ni ya laje wakati ya ye drobe ni sonja pasiri ba sura bella halala minche kanyu kosobe amma silendo ye wakati be aparlendo ye wakati be bon ninye muso ka la hala nyumande icheye wodi ato chiren ko hari ni katama janya na ikana dua ka sufelala fo ikala dunia sani dugu kaje kunyaga sammi nyasoro ikofe aba kumpenye uba aba kundigi bon munu nyasoro fana minya barakuru sinu fe abe uludi kalabe ka masrinye ba masrilen soro باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته فيه حديث ابن عمر السابق في باب التكبير المسافر إذا صعد الصنايا. وعن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم.
babu ma yaqulu ja raja wa ja arabalidatahu ni yebonda ye ni sagira kabota ma denyala ibe duaw min fo ani ni ka dugu ye bal modi yato akaka nin kitabu ka fo ma iriyadu salihina mo nyuma kan ni sonji afende do mo nyuma kan ni sonji afende do e wa kitabu taman sebe kitabu mbolo mimba iranna ko kitabu tiginya kitabu dilani dusun kalashe nin kitabu dunya misiri side te dunya misiri mimbe jiya kono ko nin kitabu makala kono ba taki ka kala kono aka dogo ala ye barka min do kitabu la wala to bunu semino ko ala yere ya kanu ala ka kitabu doke ala ye ka barka do ala ko min nin kitabu donc akun nin kitabu ala ye barka min do ala akun ni nyeta manshe kairana ko kitabu tigi nye kitabu ndilani dusun kalasi mana kana lillahi yabgha wama kana li khayri wajhi llah yajhabu sharia ni min kera ala kama mbale mo be barka o be sabati de ne koko make ala kama anyana mo nye koro chogo choga chaira chogo chogo labanta la betade kullu shay haliku illa wajhahu kembe be halaki fo ala nye daw ube ala ka jati imamuna malik gonni ayat tawsira ko hari barake taw bo chogo de la bara min kera ala kama obe tore obe sabata obe barkade bara make ala kama labantala nin kitabu ya kitabu nyuma ya ka kuma tama denya ni few o silama nyuma fule na ya soro nin do woni ni adabu ni fembi bolo parce que ala ye silama da ala ye min fo silama dara de hada maden dara do ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yala ni adabu munu ni fe munu fule ne ay hada maden be nunum be kewo nimbe munyira aba yira ikanya na maya bebe ke dina de ikanya na ma bebe ke dina de ni hada maden sunna ala tama ka sariya nunu ta ka barake ni qur'ana ka barake ni ciden ka sunna wuye ikanya na maya bebe ke ala kode ani dina ko parce que silama sariya fule ni be do ka du kono duwa bala ni be bo duwa bala ni be tama duwa bala ni be sagi tama la duwa bala ni be yene yenan kan fen ka duwa bala ni be do nyegen na duwa bala ni be bo duwa bala ni be dumuni ke duwa bala ni tilala dumuni la duwa bala ni be mi duwa bala ni tilala duwa bala ni be je ka musono fe duwa bala ko de ato Salman Farashiko ako ulukan nabinyuma ama foi to na ma doni fo ulula wala hari kono panto ko cide nye doni fo ulula ala hari kono panto hari sigile ikanyegenka ibe bana kuta chogo ibake chogo mi cide nye nimbede fo ako pasga cide ko nibe bana kuta ke ikana ikini sige kinyeshi koroma ikani kodi koroma abe manya fo hari kabana kuta ka cide nya be fo hari kono panto ye doni fonye kono la ciren ko wa kullu ji mikhlabi min at-tuyuri ako kono ni sonu de bala be minalike na akanatu hari kono panto donc ni adabu nunu ankan jantula ni mbunye bonda min fane ni taratama yoro la mi ibe sagi kana ni ka duguye fihi hadith ibn umar sabiqu fi bab at-takbir al-musafir ijasa ida sanaya abu ewa minye ibn umar ka hadisa min temena nanya fo kono ni ciren ko nibe yele tintika ikallahu akbaru fo donc nibi sagira kana ika duguma ikanka do min fo do bo hadisa kono anyo fo kateme o be sagal sahidu nim bonday o ko fe ko wani anas radiyallahu anhu ko hadisa min anas malaka je kabwama qala aqbalina ma nabi sallallahu alaihi wasallam ko anya nyeshi kafara cirenka hatta ija kunna bi jahril madinati mana wonu ciren tara tama dodela wo sagira kabo tama inna fo shera madina ko felama qala ciren ko ayibuna sage bagaw tayibuna tubu bagaw hamiduna abiduna bato bagaw li rabbina hamiduna ambantigi alatan فلم يجل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة تشيد مولى باكي كان نندو فو فاندو مدينة كنو دونك نيا يرانا نيتا تاما يرولا نيري دوغويه يكان كدوم من فو او فورا عبد الله بن عمر كحديث لا كوفي
bo ikanka dowure min faraka fokana dugu kono ibe toka nindo awfo ayibuna tayibuna abiduna lirabbina hamiduna باب الاستحباب الابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره والصلاة فيه ركعتين. عن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين متفق عليه. باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. نيمباني بوندايا كانونيندو تاما دني بورا تاما يورو لا يدوني كدوكو كونو akanunendo ini misiri mimbe eka kina ini misiri min kasuru sani kata do ikadu kono kata ikademba ya kono adami na misiri de la folo ika arakam fula salli ni arakam fula salli wakati mi misiri kono donc be se kaso kono ni misiri e jigina yoro mi dero e kaddu ni misiri min kasuru la nyini yo ode misiri kerekelente misiri min bi kaddu sigi nyola la ikaddu ni misiri min kasuru ni bora tama yoro la sani kati kaddu kono ta misiri de la folo ikara kam fula sallo ko fe kata misiri la e o ko fe biti ka demba yala ni sunna mo chama nyina na ni sunna ko bune misiminu ko imma jahiliya wa imma makotala ni sunna fana fagara chama nyina na ni sunna ko imma jahiliya imma makotala ni nyakiden kalladai sallallahu alaihi wasallam ni kiden borata mala duraba damina misiri da karakam fula salli folo abe sigi misiri kono doni mogo munum ba fe kana fo ba fon aya soro nyinin kali labbe nembe mogo munum bolo nu korona filendo law ba nyinin ka wala nu ulutira la wakati mi cirembe wuli abeta ka demba yala an kabi ibn malik radiyallahu anhu karisamina kabi ibn malik malaka je kabama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ija khadima min safari bada bil masjidi ko ciren tunkera konna nana kabota mayrola anana dugu kono madina ko abada min misiri de la faraka fihi rak'ataini abe arkam fula salli misirin kono muntafaq alai buhari muslim ben hadisanna akaka hada madem min niyen nin kala akaka kan ni sunna nyana maya ni taray ka dugula ibora tamayrola idonni ka dugula adamina misirila donc ikara kam fula salli men ni sunna chama nyina lemba ko imaddo utado umaddo fana makotala cide ubora tama dola ciden tara misira kara kam fula salli ka sige aya soro aye jabir ibn abdullah kan nyame sai aye nyame sa jabir bolo tama sirla konnan sira madina bi ka wori sara gusera madina dro cide nya tile misiri de la katara kam fula salli jabir ibn abdullah nana ka ciden soro misiri la adonna ciden ko ye arakam fula salli ba do akodo misiri kono adaye ciden soro ciden ko jabir ibn abdullah do misiri kono karakam fula salli foro donc abe ko mi ciden yere ninke aye mugo nyamare na fana donc ni nye sunnaye ni boray ka dugula misiri minni ka du kasru ta o misiri de la folo karakam fula salli ni tilala ola ibete ka du kono ibete ka demba yala ciden ka sunna de ni sallallahu alaihi wasallam inshallah waqti sera ya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ambina wulni babun keme ani biwolo la ni fla babul istihbab ad-du'a fi as-safar bismillahir rahmanir rahim ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن الدعوة المظلوم والدعوة المسافر والدعوة الوالد على ولده رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيه تنسويه هجريا باكله biye tenen suye hijriya bakele ani kemenani ani binani saharu jumadal akhiri minye hijra sankalo worona bi sunyo mugani sabanay miladi nasaraw ka jate bafula ani mugani saba sankalo folo bi sunyo tan worona tumbe bako jikorni golofula masjid salamu kono dara sube imamuna nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadu salihin babu istihbabu du'a'u fi safar ninye bonda minye ko akanunendo nibe tamala ika du'a'u ke istihbabu du'a'u fi safar المسافر تامدن يجوني هو الذي فارق وطنه مؤمن يكشف يربلا فإنه يكون مسافرا حتى يرجع إليه أبو فودما كتامد فوق سجين إسدي كنا دعوة المسافر دعوة محتاج في القالب تامدن كدواو كشايا أحتاجلندو والإنسان إذا أحتاج ودى ربه أو سكى استجاب له هذا ما دينفنا ني إحتاجرا ني تيجي على ولا أكتل لا بيجابي لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة المحتاج بس على مغوها تجيله ala baka duwawu jaabi mogo min ye haaju tigi ye ala baka duwawu jaabi aksara min mustajabu du'a'u khairuhuma mogo haaju tigi ani mogo hatagile ala be nunun ka duwawu jaabi ka teme u fula tanaw kan aman yajibu limudtar ija da'ahu wa yaksufu suwa ala ko yala mogo juman be mogo hatagilen ka duwawu jaabi ka kojugu ta ka bwaka o ya ala de wala aya bi hurata ka hadisanati wa nabi hurairah radiyallahu anhu kadisa min abi hurairah malaka je ka bwama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu dawati mustajabatu kiren ko duwawu sababe ko ala bulu jaabi duwawu sababe alabu jabi la sakka fihinna ko shikata la fana shikatu jabilila duwawu sababe alabu jabi shikatu jabilila fana folo dawatul majlum mugoto nyale akadanga niye mugoto nyona yidanga shikata la akadanga abi minana mayada misali la ni mogo min ye toño ayi ka nafolo minila ube ka juru tumbala a banna ka sara ube a yadari ka ki bugo ube a yadari ka ki korofo ube a yi nani gerew ni baro yorow la muhimmu na yi toño koni fa in da'wata allahi alayhi na yi ala wele ika استجاب الله دعاءه على باك الدعاء أبا جابي كده حتى ولو كان مجلوما كافرا إيه مغمين تونيو لهرنا يسر كافر درو مغتونيو ليا تونيو هرنا يسر كافر درو هرنا يسر فاسق درو هرنا يسر فاجر درو
aka kafiriya aka fajiriya aka fashiriya aka la susu abani alace alate kafiri ka duwawu jaabi danga jaabi ate junubuto ka danga jaabi ko junubuto in kada yede mais ala ba ka danga jaabi ni tilela de tilenya parce que ala tilelende do ate mogo si hakke lata mogo nofe aba ka duwawu jaabi ni tilenya de har na tigi mande alay ودي أتو حديثة دولة تيدن كو دعوة المجلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه تيدن كو مغو تونيولين كدنغا كو ألا بجابيري هرنا كرا فاجري أكا فاجرا بايري مي أتونيولين